Ningani Assam le Mizoram Sarkar ten in biak na a joint statement an siam nu le Assam Sarkar in zinveiva RMT nuwa vain tlaya silchar Mizoram House atanga lir thei lo chuak te le pora mi puin lo ti dingin an lir thei dar hlang te an vom chiat sak nuwa zain dariat khan silchar Mizoram House a heng lir thei te let le in hetu bot sai ni mek lai hian samatangin lir thei panga ten vareng te check gate an lo lut to thầy lâu hay gần tràn lệ top win silver tên cái anh vòng kẹ xe mà chút xe Avoin tlai dar thum le mi somli pathuma silchar Mizoram House atanga lir thei tang khang te kachar SP ro manna police in an ven te chu lele pora mi puin an lo ti dinga an motor dar thlang te vom chiat sakin zandariat le mit nga kha silchar Mizoram House an lut le a zandar college an ve khan all tanker pathum champhai le long tlai da tur vai reng te police gate ta entry ani lele pura mi puin an lo ti din nu le lir thaidar hlang te vom chiat ani nu hian Assam police le CRPF te ven him nain silchar Mizoram House a let le ani a motor glass engamo zat vom chiat ani ba ka hian hliam te naw nei an nual nia thu don ni all tanker pahni gas phur pahni pickup pakhat le oxygen siam na khol phur West Bengal motor te dar hlang ma chu vom chiat ani a lir thei ruang am then khat te po ti mel hem ani Thuduna pakhatina tarlan dan chuan stranded vehicle te hian chundar thum le minut somli bora silchar Mizoram House police motor pahni escort noya an chua sana ma se heng motor te hi soni bari ga ta din tir an ni a khothim do na an kaltir le chawani soni bari ga ta anom la hian heng motor te hi kalkonga lunga vom tum an omani ti report DRC hian informal channel atangin a shia silchar DC le SP te ashia tir ngala Masi ani hian an ma ni anom thule lungai na turom lo thu in an lo changa ma seile la pur bula mi engamo zat pung kho min heng lir thei te hi an lo ti dinga an lo khoi ta ni motor te hi heavy vehicle panga le light vehicle pathum light vehicle pakhati lo hi chu Mizoram House an thleng le to a LMV pakhat ero chu a driver mel shet ne na omin alir thei po a him ti report ani a lir thei te hi chena salutuk an om lo nia shiat ani a zarindar ko nu khan DRC hi kachar SP hian bia in police atir le a konga clear to thu le rang taka an kalvat lo chuan security and provide thei lo tur thu a shila ma se driver te an thaphan ri awang le zana kaltir fel lova shiat ani awangin naktu kho en huna kaltir turin lo shilani zaindar ko le min so panga vela chang khan le pura changin lir thei tang khang anon chhuat tira vareng te po tle mazong chuan an thleng to ti report don ani a heti lai hian silchar truck drivers association shuai tu de chuan zin tlai leila pora mizo lir thei chunga kut thla kani chu poi an ti thuan soya truck drivers association shuai tu te hian thei top chua ban an phar thu sein poi khoi tu te hi mitlem te Mizoram lut tur lir thei dang tura hlo nei roi te an ni thon sei boruak azirin naktuk lama bungrua phur anol pui ron chwa chautir le an tum thu an soya silchar truck drivers association hian voin tlai lam khan dan pa ngai anga Mizoram lir thei atlan le thei nan DC le SP te muin ma an la ani zanti lama minister ho meeting a po antel thu sein boruak thatak noya lir thei te tlan tir an du laya leila puro khomi then khaten zan ina boina siam zong ma an la chu andem thu le poi an ti thu an sai ti the Zoram Voice News chuan atar lang ani Health Minister Dr. Ar Thanglena chuan voina thu chua kongpui dan ani wangin chika en kol mek ten har satna an tok mek ani ti voina thu chua lo tar lang to a hetianga rong taka malak na churam dan pui article somni pakhat na mishing ding na chanvo le nung tura zalen na apek bo chiat na dik takani ati ani shortly report for AMN Anguralte